Nuşen svi devam dikin. Leherema Kurdistan'ı temaşavanıca Laliye ki lidije Daiş'i şer devam dike. Laliye'den kriza ekonomiki aboriki meseleyin aboriki hani problemin aboriki hani ku hene hatine çare serkirin. Laliye'den nikaşeke ku hiç devam dike o liser sistema serokatiye bitaybetici liser serokatiya Mesut Barzani nikaş tespekir o devam dike. O disa de bisti tabak edajı helbijartın eke. Peki ve çibe problemin Herma Kurdistan'ı Çin'e ve çao beyin çare serkirin tamaşavan nevşa. Meliser Roja ve Herma Kurdistan'ı odisa paşıcı liser siyaseta Türkiye bu akımın mevani meşi Mamusta Ezani gadiş de doçent doktor Hüseyin Şeyanlı oldu ki Mamusta mkhirat. Hafta ekberi un çün herhalde Herma Kurdistan'ı. Nasılsa duydere bun le hevler Süleymani. Duhuk zahoyam. Cuhami Herma Kurdistan'ı. Beli. Yani çağ bu revş yani emjivir tabi kava kule denirin gelek problemin Herma Kurdistan'ı yani şerri Daiş'e bigirin hatta kriza ekonomiki hatta sistema serokati embejin lariye ki İran heykel alikedin embejin velatin Avrupa'ya jibo ku şer bike peşmergeli dişe Daiş'e alikari dişine peki teoretik nakev mesele gelek mühim lariye'den dinabera embejin Herma Kurdistan'ı o PKK'yi da carcara nikaş xuyadikin çiğer ulvederi mesela Kek Mehmet Baki nezika 3 sale hemen mehid dümhacarı der Herma Kurdistan'ı 2012'da vakti çum her der şantiye bu. 2013'da jivere devam kır. Hatta 2014'da yani sala çinifa vaktan. Vakti Daesh hücum ser hevleri kır, ser Musul'e kır. Jive şe ve hamu embe inşaat verda da qatbi qisakini yani peremere bona harbi inşaat edinayı çekir. Yani esprle hevleri geriyam bi seyare du Suriye geriyam gelek geriyam per inşaat sekinini yani sala çün içi bu sala beri içi bu 2 sal beri ama reji vere hamu hemen embe jiboy pere der ser Daesh der ser harbi hakikaten başına bu yani bu çağı embe tuş xabur derket hatta hevleri her der şantiye bu. Hele ki kopri çede, hele ki tünel çede, hele ki re çede, hele ki fabrika çede. Yani her der. Hanuka cehiye. Ne tamam sekni, berdevam dike fakat yani ne vakit beri? Ne daha paracı tüneyi. Re mesela tuş hevleri tekkelege, duhuk yani biz Arabi hatın, seyyari hatın. Yani him fana bereyi. Yani sala çünü çutu bu. Debekil burası ekniyim. Ev kopya hatsın fana beri. Aberi biyatü deri tabalama böyle tişirtüne. Yani uca Daesh keti Musul'e hem de keleka uğrahatı mesela. Yani 12 kilometre, 8 kilometreyi evrya gırtiye. Yani hineketi keleke evrya gırtiye mesela. Halbuki beri dühin ziyade dikkat hündür. Nezik Musul'eydi bu. Yani tuş duhuk bahata hevleri embe 7 kilometre anuka bu 280 kilometre. Yani var derece bu 200 kilometre. Peki revşa peşmerge en çayana peşmerge embejin şengali le derdore Musul'el Kerkük'el derdore Mehmet bak peşmerge 8 cepha نزيكا حش جبهة Herma Kurdistan'ı ile حش جبهة بالشيس حزاري شردك حربيدك حقيقة سنجاري أما شنغالي هلا مسؤولي رابعة شركة شتن دغامدك يعني داعش نسكنية وإيش في خرابتر تشي دوجي دائما برنامج وجي أدبم مثلا إيراني أوك دول ورا تشكري فأنا داعش أوجي حشتي شعب يعني حشتي شعب شويه هين خرابتر أوجي تهديدك مزن سر حرم كردستان بارزاني قلت أزويا خبون ناقم إيش محمد باقي تشك دوجي بهلك فحربها هي لو راجي قريزة سياسية هي yani emi varin servederi yani Laliye ki mesela Daesh yani. Daesh Laliye ki şereli dici Daesh'e devam ki le Laliye dinci yani kriza siyasi yani hakikaten kriz eke yani meseleye serokatiye bir girin mesela Çar Parti hatin cemhev yeneke Goran ku Komala İslam yakırtu na hatin o gotin bila idi leherima Kurdistan'ı serok de parlamentoyu da behil bir şartı. Jaliye millet ve ne yel bir şartı. Beri uha bu. Peşnumayek amade kirin embejin merak dahat merak kirin gelo PDK çibeje gelo Mesut Barzani çibeje le hatana kabul nekir yani tiştek uha. Le bisti mehedajı helbijatın ekeye. Haştro şunda helbijatın ve çe ve leherima Kurdistan'ı. Yani kriz eke siyasi dibe ku derkeve.
نوها از وی خلاص بکم چو قصر افشار تهدید داعش سر هولره هی اهم من نفنا صالحون ایدی سکنی yani صالحون هجوم دکر مثلا بورا سکنی ایدی ولی سر به مسئله نوها مسعود بارزانی جناب ملت حمو جی حز دکن yani كليتا حرم كردستان مسعود بارزاني شخصي بي عائله خوي يعني نافا نافيكي جرانه بنيتا بارزاني شي قلت هر صندوقي هر هالبجارتني مسعود بارزاني فانا اردوغان kanı kazanç bike fakat parlamentoda ittifaqa Komala İslam yakırtu o a goranu yeneki evrayvana جسدو daha mesela KDP 38'tin. Yani 38 kursiye 38 KDP yani evana جيزلتر ونابه ها دو سال بري اف دو سال او اخذ دريج دبي دو سال بري اتفاقن قبره دريج بي اتفاق مسعود بارزاني دبي انها دي حرم كردستان ده هلك الشرعي وحقيقه مسعود بارزاني حمو ملت جي حزك دو سال دو devam بك. Peki çima yani evkas mesele o problemin Herima Kurdistan'ine hene. Ne olsa yani ekonomiye da embejin perverdekiye da şer devam ki ya şer yani memleketteki şer hayır. Yani ev her çar parti çima hatin ba hevu o gotin em li Herima Kurdistan'ı sistema serokatiye bgarine. Ben bak hakikaten sualek gelek mühim. Ev ki tesira İran'ı. Çima? Asas İran Barzani nahvaz. Sebep ev Barzani desi Türkiye. Barzani نخواز يعني سني كرد نخواز هو قصنا تكفي بالناس حرم كردستان تكفي بالناس إيراني أفجي قالك مهم تسير إيراني لسر قوران وينكه ويكتو قالك مثلا بيركا جلال طلباني هيرو طلباني يعني دائما دبي قاسم سليماني وانا yani daima Süleymaniye tesiri olsa gelek mesela yani ser yeneki Partiye Celal Talabani Goran Yakurtu Komala İslam yani hele ki Goran'ı fahmdık fakat İslam'ı fahmnakim yani gerek ev nezik Mesut Barzani be yani Mesut Barzani hin dindarı hin embe ju kültürü hoşu ev hazdaki muhafazakar Mesut Barzani fakat evci nezik vana bu yani ittifak avra خرابي حتى تشتك دجوا كنوكو يعني شناب فقط مري وقتك تشهول لري سليماني تهون ري نفيدا هين كركوكي سكني قلت فرح حرما جلال طلبانيه mesela bayrağı ura şeydi ben. Yani vaki beri şu dedi beri ça embejin. Yani o kadar ne tam ev fakat o hayy. Yani فرقة بارزاني فرقة طلباني يعني باسبورت شبشورتني يعني belli bir yani. Asker mesela peşmerge ya kontrol ediyor. Tişeki evhin talukak mesele İran duhazı Süleymaniye Halepçi hevleri bixetine. Yani ev tehdidek vakino şeyi. Bahsa veji kırın yani. Yani o İran duhazı madem Barzani nika yani Kürdistan şu beri perçe bu ses sal beri. Zaten çok duhazın var. İran nahat duhazek ve Kürdistan'a embejin Irak şey disa perçebe. Yani İran jibona menfaata xo jibona siyaseta xo rojolat navin çi ver dest viyadık. Yani nabe ideoloji, nabe din, na hegemonya. Yani ev siyasete İran'ı ne fena bana İslami bana ödü na şu bana menfaata xo çetike. Yani eğer zerre kadar insani İslami va mesela bener ya eftişanat seri Suriye. Yani İran bir hesabıyla nanare. Anka İran hele ki Amerika hele ki ittifak edecek Beşar Esad amri hu kadar ejker. Ne generali İran'ı bir Beşar Esad kanı mı roki bisekin ya. Hu kasana leşker dişini Suriye bir seda Hizbullah 5000 leşkeri Hizbullah evet ayı. Ama sen mesela xo Mamusta biizna ve peşiberi xo bidin ve dere gelo revşa daviçiye le Herima Kurdistan'ı na emi devam ekin le nünere terete nüşekanime Harun Aykaç tamaşavan neşa le hevleriye Harun Aykaç sıbata bixeyr rojbaş emji bi mamustera daxivin mesele o mişareyin ku derketine peş le Herima Kurdistan'ı بتایبەتی تا بیلالیه کی شهر دوام که لالیه دی نجی دبستی تباقی دا البجارتن و بیکرین لالیه دی نجی نقاش که یلسر سیستما سروکاتیه o mesele mişarendin problem o püskrekendin çiye de roja ve Herima Kurdistan'ı da o meselen ko ten çareser kirin o revşa davi çiye verir.
بله محمد باقی ده هرما کردستانی دا او تشتنکی و بحث کر همی سرکنه داخویانیا وزیر سروک وزیر حیدر عبادی لسر هلبجارتنا سروکاتی هرما کردستانی امبان مجارا برز هنر مزوری را قصه بکن برز سرچاوه هاتی سرچاوه حواله هارون گلاب خیراتن و سلاو و ریز جبو بنرین ترتا کرد ام اگر بحثا نظام ام دبری ده بحثا برز از حزکم بری اول دو کشی مزن هن لهرما کردستانی یک هلبجارتنا سروکاتیه دو یکیتی لکرکوکی داخویانی کی دال سر برهم سالی پیشنیازاوی یا دنجی لسر داخویانیا سروک وزیر حیدر عبادی امبر اول یا هرمی باخفن دوراوی لدور اف ازمان نو کل هرما کردستان چبویا لدور دریشکنا هیاما سروکات هرما کردستان یان جیکو هند آلی دیبیجن کو لازم سروکی هرما کردستان ایدی وقت او یا قانونی بدایی بوه راستشی روزنامه نوس دائما برو واجی پارتیان آخفنی خود دکن جبر کو آخفنی حقیقی دکن او از نها دبینم لهرما کردستان تن یاریه که و تف پارتی مبدئیا رازین بمانا سروک هرما کردستان لی دخوازن کو یاریه که بکن جبو کو هر پارتی یک بشا خو جماور خو اول کو جدز دایی بدز بخه دبری ده گوران پروژکتا خدا پارلمانتی لسر وی قضیه و دیسا یکیتی جیدا و دیسا گرتوی کمال جیدا و داخواست کردن که پارتی جی پروژه بده یعنی نهال هرما کردستان بویا شر پروژه و راپورت و تقریر تنی جبو یک پست سروکاتی هرما کردستان که او جی د داخویانین خونده دبیجن که ما چم گرفت دگل شخص مسعود بارزانی و که سروک هرما کردستان نینه یعنی او دخوازن دیسا سروک به لی دخوازن ده صلات وی کیم بکن یان جیکو ده صلات وی وگرن جبو پارلمان و حکومتی و دیسا پارتی وی قبول ناکه یا داویه پروژکتا دکتور برم صالح بو که او وک شخص نک وک یکیتی پروژک تقدیم کریه و از باورم تف آلی لسر وی پروژکتی لحف ورن جبر کو انجاما وی پروژکتی قزن جوی جبو چه حزبان نیه و دیسا چه حزبک نکاره بکه دستکفتنا خو دستکفتنا شخصه که مبادره که کریه جبو کو اف پرس لهرما کردستان بیچاره سر کرن و او خالو بندی که دی پروژکتا برهم صالح دهنه گلکی لحف نزیکن لی همو پارتیان لی تنه ملاحظه که یا پارتی لسروی و دیسا یکیتی و پارتی جی گوتنه کو اف نه راپورتا داوی و ام همو صد لصد پسنده که لیده که اینه بنگه ها گفتگوه و از وی باری دامه حتی نه 20 مهه اف پرس ویوره چاره سر کرن جبر کو گلک آلین دنین اقلیمی و نفنتوایی شدت خستن سر وان پارتیان کو لازمه اف پرس به چاره سر کرن mesele serokati büyü avayı undu bejin vere çare serkirin leyl aliyedin Bağdayıcı gelek keşe bu cubo kahriba untuzanın gelek kes derketin kolanı kuçan meşyan lidiji hükümeti bertek aninci liservi serok vezir Haydar Abadi se khal nişan kir go gendeliya ki heye bin bekrine emivan vekin ekü gendeli kri emivan bidarzinin duvra got Rayedarın devleti gelek bir parasının adı gerin em hicmara wan kimkin. Vaki dinci go bra serok veziru serok komar alikari wan zedene em wan ju vazife dur bixin. Ser wana çidi bejim. Zani hevale Harun ev çaksaziyên ku niha abadî kirine destpêk ek baş e lê bi tu awayekî bandora wê li ser rewşa Iraqê nabe ji ber ku rastî jî gendelî di Iraqê de gelekî mezin bûye yanî gendelî ji wê yekê mestir ku cêgirê serokkomar bi mûçeyê wî ve bê ladan yani gendelî bi wexta em li Bakur dibêjin dizî werne dizî û fesad yani meselen ev cêgirê serok wezîr ladana cêgirê serokkomar ladana mûçeyê wan dimîne yani û meselen dibêjin ku pasewanê wan gelekin yani evê himayeta wan dikin gelekin em ê laden evan fesil nakin evan neqil dikin ji bo ser polîs an ku ceyş yani mûçeyê wan dimîne dîsanê
یا گرنگ ده عراق ده اوه کو چاکسازیین یعنی اصلاحین بنگهین ورن کرن لی ده عراق ده یعنی سی بش خاک عراق نهاد دست داعش دانه و دناوا بغداد بخوده گندلیه گله گله مزن هیا و 18 پارزگهن عراق دناوا گندلیه ده غرق بونه و دما حکمرانی مالکی ده 600 میلیارد دلار ده برده سوی دا بونه تشتک دیارنینه یعنی از دوی با آردامه قوت عبادی و محکمه عراقی نه او قوت و محکمه بکاروان برپرسیاران هم یا محکمه بکه جبرکو هر برپرسیاره که بهیز لعراقی و دستی وی ده گندلیه ده حبه دسته که دنجی لپش گیریاوی ده چه نیف نتوایی با چه ناف خویی با اف دوره اولی مرجع شیعیان دوره بباندوره که عبادی لجیر کاریگریا و اف اصلاح و چاک سازی کرنه لی جاره کدین لهمبری و سنت بیشن که اف اصلاح لدجی برجواندی سنانه جبر که بناو اصلاح لوان کساندن اوین که سنینه و براستیجی دوی چاک سازیا گاوا یکی ده سنیان ضرر کرد وکه پوست و سیاست لی عبادی دی بشه اف قناغه یکی امیگل قناغه دی بکن لازم هم لبنده عبادی بین بزانه بین کنه چوا قرار دینه بده و پارلمنت جی همو قرار عبادی پسند کردن جبر کو بناو چاکسازی و اصلاح نه گر وجدا یعنی توی وجدا کو گلک فراکسیون نوا پارلمنت به حز ندکرن جبر کو اف پوستین کو نها عبادی لادانه به استحقاق هل بجاردن و توافق هاتین دانین لی اگر باندور بیجن لسر کرده هبه لسر هرما کردستان هبه اگر هم لسر وی با آخفن آخف نمن هی پرسمنا داوی مثلا دو لمجلس وانتشتان هاتن گفتگو کرن هات پسند کرن دوباره سر کمار عراق معصوم د درباره ویدا گوت و تشتکی باش بو ام جی آلیکاری حکومت دکن کردستان da هنک لدیجی وی بریاری درد کevin مثلا اونجی دزانن دوسکی وزیر بری لدهوکی گو او بریاران لدیجی حرم کردستانی اون چه بیجن راستشی از یعنی نه دوی باور دامه کو اف بریار دجی حرم کردستانی بن جبر کو اف پوستین کلا دانه تنی یک پوست کردان بویا جگری سروگ وزیر بوا لی اسوی پرسیاره دکم لوان بر پرسیارین کرد اوین حال بغداینا قزن جوان جبو هرم کردستان چی بویا به هبون آوان و بنبون آوان یعنی اف همو بر پرسیارین کردان لبغداینا به جگر سروگ وزیر حتی چند وزیر و اندام پرلمانان و نکارنه موچه هرم کردستان بنیرن یعنی از ند باورم هبون آوان و نبون آوان چوب باندور سر هرم کردستان نابه لی اف چاکسازین عبادی جی دیسانه قازن جوی حتی جو بغداد دردکه و جو پارزگی هندنین عراقی گلکی بزحمت دیگه تحریم کردستانه و راستی جی حوال هارون یعنی واقعیت که ایرو لحریم کردستان و عراقی یعنی والاتی کتیه ناف برا کردستان و عراقی ده هم اردی هم اداری تنی آسمان ماهد بینامه ده لی تنی براستی جی قرار خراب این بو چاکسازی دمال بغداد تین داین لیره بزو بجهده کن bu نمونه گران کرنا بهای قنطوران یعنی دمال بغداد بهای قنطوران بلند کرن ده اینی روش ده بریا تلفزیونان لهرما کردستان دیسان اف بها لسر قنطوران گران کرن یعنی وکی از بیشم دیسا اف قرارا کل بغداد تین داین کو بزرین کردابه زو تبجه کرن لی اف قرارا کو لقزنج کردان به نایجی بجه کرن و برپرسیارین کرجی لبغداد چه باندورک لسر حکومت عراق نیا جبر وی ببوشون من هبون آوان و نبون آوان تو جواز یک نیا برای هنر مزوری ام جبو وان گفتگوی و جوار سپاس کن جبو بشتر برنامجین سرچاوا سرسرهاتن برز باقی ما روجا و هرم کردستان او ناوند عراقی به مزوری را گفتگو کر امنها دیسا لناوند نوچیانن سپاس هارون آکاش ولی او جمیوانی تراجی مامسته نها تبی بحثا ایبادی جیکرین تبی پیشنهاد ایبادی جیگلیک میم ولی ام لسر نقاشا سروکاتی کو هیچ دوام دیگه peki پیشنهادی که واحد کردن چهار parti hatın cem hev اون بیشتر تأثیر ایرانی
به دستکتاینا ایرانی تشتک وها آماده دیکن لویدری armanç çiye yani lüderi hedef çiye yani mesela naxwaze ku idi Barzani und bejin İran idi Barzani naxwaze. بله Peki Barzani cevaba PDK cevaba embejin stratejiye Barzani Mesut Barzani çiye? باقي حقيقة نافي بارزاني بخوش قراني يعني عائلة كلك مازن بارزاني كليتا حرم كردستاني وإذ كان بيجي ببين كليتا روجلات نافي نجي يعني بارزاني بتركيا işi خوش أو شوراdık بإيران جي خوش شوراد يعني دجوناتيا كسي ناخوازه مقصد بارزاني شيء تبي بسلحه أم حال بك يعني شبو بحسفي دست أو بابجا أشياء تركيا جي فقط ایران مقصد ایران چی؟ ایران دخواد حرم کردستان حموتک من دستیخون. آنها سیستم حرم کردستان آن نیف پارلمانتریه. یعنی قوت بارزانی گلک زیادیه. ام به حاکم داوی، ام به پشمرگت بندسی بیدانه. یعنی قوت بارد استخبارات بندسی بیدا. یعنی گلک زیادیه. یعنی نزدیک سیستم سرکاتی. Yani Nif serokati yani. Sistema nif serokati. Yani hemen nezikat tam serokati. Yani sistem anuka nif serokati nif parlamentere. Böyle. Fakat nezika serokati yani kuvvet o galaksiyeti. Böyle. Yani nuka F partiye bindesi embi nezika İran'ı goran u yeneke atalavani duhazın F kuvveta barzani kim bakın. Peki yani baskıya bir tamam go baski Mesut Barzani bir brin anji kutbu çi ve bigije feyde ke çi bigije ve Herma Kurdistani anji feyde ke çi ke ve desti Kurdi Irak'ı naha eğer kuvveta Barzani kim be hakikaten ev zirare bigi Herma Kurdistani hamu milleti xo sebep çi Barzani bir şahsi xoji bir partiya xoji yani avavanayım. Tam da orta hamu partiya dayı. Hamu herkes idare edike. Yani embe çepji niziki ve heyi, embe rasi niziki ve heyi. Barzani denga vanayı, ittifak vanayı, kavşa vanayı. Eğer Barzani ev bebe ve bir ev kuvveta ev terazi ve xarab. Ama zineve. مقصد يعني إيران دخوازه حرم كردستان حمو نزيك بنتك بالناس يخو شدو بغداد كذي بالناس يخو شام كذي بالناس يخو فراتن كماني ماي كمانية كي أوجي كماسيك ماي ده هرما كردستان أوجي نزي تركيا أوجي يعني نزي تركيا بتركيا را نها بارزاني شيء اتفاق بدنجج مثلا أمي بترول دفروج تركيا غاز أخذ دفروج إيراني يعني denge هي yani tam ne bende seke diye gerek bu akıl hareketi fakat vecih milleti harama Kürdistan'ı Türkiye rayı ne bir İran rayı yani eğer nezik vandı be jittersayı yani İran ne demokrasiye koy ne merhamete koy İran mehkberici yani Hamadani bura bir seda Kürt adam kırın yani İran ne fana Türkiye'yi Peki bisti tebakıydı mamusta ya kote merak etme ve yani hilbijatı ne ki? Bisti tebakıydı. Ev mesele hep devam dike. He nihayet çare serkirin halkirin. Peki ve çiv be? Yani peşniyazeke ve hacı çar partiyan hat. Peki PDK, Neçirvan Barzani, Mesut Barzani ve çiv ki? Bir kanaat ama ve habeki kuvveta beterikine. Yani terki parlamento bek. Parlamento jid desti ebideyi. Yani ziyadetir akhu. Mesela Barzani 38'ti. Yani ki 24 yakurtu bana dehen. Yani evana hinzideyi. Yani 38'tu dülheyle gene. Evi kuvvet akhu terki parlamento hele keci terki İran'da. Mesela dümehberi de parlamentoda evak çebu. Kongrek çebu. Ev gelek mi evde bahs bekim? Devam ki mausted. Kongre bir bakın yani bunu bejin ve terpike peki hakiku Mesut Barzani beje o kabul bike ev peşnuma o kanuna çar partiyan ev nay mane intihara Mesut Barzani yani nuka her ser sandığı haşrumay belki ziyade bakın yani biz tekina semeh şeve el bijartine belki be fakat parlamentoda hiç ev heyi tamam siuhaşte lebeli tiştek vajeye yani hakiku Embejin 38 kursiye PDK yani parlamentoya yani KDP. Peki yendini ko ben bahev o de hilbijatine kedin da hajmara kursiyen partiyen din ji PDK ziletir ve demi
o serokji Zati- li parlamentoy şu evet Vana duxazin Tamam, mesele ceve. hat ser AK Parti var seri vana jî. dişibin her ne Var Barzani. dişibin her yani. Evji heye. Yani edu giş ittifak tıkın. Barzani bir ortaya tenemaye. Eli ittifak tıkın. Litriki Aynı Türkiye var. Ev duxazı zati hat ser AK Parti var seri veyajib. muhalefet yani İttifak Lidici fikri. Erdoğan ittifak ne? Aynı var bu. Yani HDP ve MHP en büyük. Gubara bebe hakikaten ittifaka Harama Kürdistan'ı ittifaka Harama Kürdistan'ı Türkiye'ci o ittifaka Rojulata Navici karadı. Ve denge nezik İran'ı bebe. Nezik Amerika bebe. Yani kese hukası berzan nakhwaz. İsrail hukası berzan nakhwaz. Yani onu bejin tabi muhalefet Herma Kürdistan'ı Lidici Mesut Barzani hatin cemhev bir tesira İran'ı be en bejin destekleyina İran'ı. Mehbedi parlamento Harama Kürdistan'da içtima çebu ve çağı mesela İran temsilci okuşan hura. Sernavi İran'ı hat reisi parlamento ev terkir. Ve nakhwazın çebu bebe. Girt yani. Ama goran ya kurdu desta na goyul vrabe. KDP terkir na goyul nakhwazul vrabe. Yani biraz siyah İran'ın ne kadar parlamentoya mı? Yani ser hürriyet akvar muhafaza dkin yani ve zanıbı yani. Mühim yani. Millet mamusteçi fikne ez ve merak ettim. Mehmet Yani mesela Bakım- peşmerge. Yani heza embejin Herma Kürdistan'ı Laliye ki finans embejin petrol ve heza leşkeri peşmerge. Böyle. Peşmerge mesela lideri çi fikre o milleti Kürt lideri çi dibejin der hakkı ev nikaşin ku tekirinde yani. Anuka. Yani memleket ketiye bin tesira İrani anji embejin şer devam ke o tarikiye daşeji devam kin o çima meseleyin vaha ten nikaş kira. Mehmet bakın nuha ez ve knöbe peşmerge nizga 200,000 peşmerge Harama Kürdistan'ı. 200,000 peşmerge. peşmergeyi 6,000 خو her daim harbe dayı. بالدعشرة وبني خجي حيش جعاب أوج تعلقات مزن مثلا قلت حيش شعب برا أم ببيت تجري باجري بن داعش حيش تعب بقرتن وشاب بارزين اعتراض قلنا قلت خازو برا عسكري أم ببغداد دولة عراقي بقرن فقط العسكري حيش شعب شو قش كبرتر 7,000 يعني إيه دو نوكا هيلك داعش هيلك حيش شعب هيلك غريزة اقتصادي حقيقة ملت حرم كردستان حبك داره و أو خود psikoloji خرابه. Banka Barzani'ci mühim bu. Mesela nikaş şeklinde uji Petrola em bir hatta Türkiye'ci PKK'l bırakız. Roja khub 205 milyon dolar zarar tedi. Yani da Barzani bir tane ev şeraji Türkiye'ci ev pavajı aştici kharabu Barzani viji yani se çar cara hem Neçiran Barzani hem Mesut Barzani. Yani gotun em duxazın roke pejda vegerin seriya xoya beri pavajı aştı çebikin ev zarar hamu kişi na mesela balam kişant da xuyanek Barzani ya bu beri Barzani tiştek vaha ne digot le cara avul her halde usat diye biranın belki ji nizam yani hatta naha un baştır zanı ruhlat tanavin siyaset ruhlat tanavin cara avul bahsa derketin o terkirina kandili yani bila PKK çektarın xoji kandili kaç bu vekşine cara avul bu yani beri tiştek vaha ne digot yani yani cara avluku u dengek mezin got yani goşuriye ve de Türkiye vradxı yani lisvilaj qazadı bir yani lisvilaj qazatçıydı mesela üzergele bu savunal cedücü bunu qaz yani ne qastan fakat mesela Süleymaniye çungura yani gotun lisvilaj qazatçıydı bir yani sivil ev tevhemin yani türün kaşevde bıketini noha hakikaten noha Mehmet Bakı asas mesela mezin evi noha 2 sal beri liqandile kongrek mezin çibu ve çağı edesi İran'ı Embi Cemil Bayık evedü duran kalkan fana ev fena yenekeci evci nizka bin nesiren nuka akıllı meriyan agre nuka İran hele ki Kurda dokuju manaj de desi vana le pejak edike pekekeci le pejak edike yani bir ava nana kadapa İran edike mesela Muhammed Salih Mevera şoklu go dü leşkeri matın kuştun pekeki kuştun mesela vana gotun yani go ev mevziya mene go nahva zam de frar derbas İran'ı ben
Yani ya tabi PKK desti İran'a hareket. Ev çi? Ev mezine yani. Yani ev meselek mezine. Mesele çi? Yani İran lale ki xorti kurda idam ke, darvet ke. Yani akıllı meren nasıl na? Laliyedin embejin destekli de YNK destekli de embejin tevgera Goran destekli de pijaki mesela pijak. Şu yani İran bu İran embejin rejima İran. Naha İran hele ki bir desti Amerika, bir desti İsrail. Rojelata navidik bir desti yok. Şiine. Yani ev jiboy Avrupa, jiboy Amerika ittifaka Şia, Şia Sünniye mühimtir. Sebep çiğ? Şii bir kanı vera yani Şii kimin? Yani en bir 2 milyar Müslüman hani Şii tugış ki kom ki 500 milyona. Nuka bana medeniyet nikan çebi. Tarihi de çenevi. Yani medeniyet ki çekri Araba çekri o en bir Türk Kurda vana Selahattin Eyyubi vana ev cemaat-i Sünni bu kura çekrin. Asıl medeniyet vanayı. Yani en bir Şam, Bağdat, İsfahan, en bir Kahire vana Endülüs vanayı. Fakat İran kim? Yani Şii habiki ev خوشی kim? Tefekkür خوشی kim? Ne görüyor Sünniye ama hamu ev. Yani İran asas hegemonya Persiyadaki. Yani C Pers vakta Sasani yani ki beri İslamiyeti Pers Med vana yani ki deri asal sel vergi demeşi. Yani Yemen vakta Sasaniye bendesi vakta Persal bendesi İran'da bu. O an koyun bir hesabiyeti ki. Ama Afganistan yani 2500 sal beri vakta Dara, İmparator Dara ve çağda bende öyle bir hesabiyeti ki. Yani hem Şiitiyetini naka hesabı Persiyeti ki. Şu boy bir hesabı İran anuka kuvveten mezun şivana dikret. Sebep avana çi duhazın alem İslam'ı bugün 2 parça Şii Sünni hep dikefen. Yani nuka 4 sal Türkiye İran harbi nak kasri şerif hatta nuka Leherime Kurdistan'ı problemek var ya mamuste. Yani gomer bir çet diyor ki şu gelek yetiştiğinden jide. Bele halas nabe bele. Yani ve bahsa tabi yani plana ekir. Plana İran'ı bir taybettin. Hali ser Leherime Kurdistan'ı le Rojava'yı Suriye jit iştektiğine heye. Yani ve cari ziddisa vek aktör embejin PYD, YPG, Daesh, Amerika embejin Alikariya velatin Avrupa'yı o tekiliğin PYD o Türkiye. Nuka asas milleti harama rojelata navin ji Türkiye hastık. O hatta nuka Türkiye Erdoğan lideri zıkak hamu giderip. Yani samimi, doğru, demokrasi gıbanya rojelata navin ve binici ve kanaatam anukan bir fetret devre fetreti evi bir çebi sistema Türkiye her halükarda 1000 katça İran işletiri. Yani İran yani meri bir fitna bir zulmü ne giderek ki. Yani İran yaklı uğra ne kan bez kurdum. Yani hin ruhani veri hani fakülta kurdi gote eme müsaade bakın. Yani tişteki hürriyet miriyete kurda tuni. Tulura ne kan bez kurdum zaten. Hele ki yani biraz rınzanı var. Lirojavayı ne kastamın vahaya. Lirojavayı mesela mamsta iro Amerika'ya lebeli Amerika jubo berjevendi ve menfaat. Menfaat o خلاص aynısı yani go menfaata Amerika'yı go bidavi ve خلاص böyle Rojavayı Suriye Kurdajın aznake embejin Bereci Kurd seçerler Amerika frod, İran seçerler vakta şahda frod. Ve gel hamu zanın. Nuha menfaata me ittifaka me coğrafya me استقبالا ما ام بي دائمي اساس كرد وترك عربا اساس فانا هنيزي كابن جحر هي لدا يعني انو تركي قانون اخي اساسي خلاص افا بافجا çareseler seri mesele namine yani mesele Türkiye'de de rojelata navin de namine yani sala Tunisi 2 sal berici medgo harama Kurdistan Türkiye 1 sal berici medgo Suriye ya ev hinizi kâben ev seçer gavedi ya belki sürücü navdar rabe medgo sınırı Türkiye Suriye İrosi be rabbe tahunları çutokrın ittifak İran'ı ittifak Amerika ve çağı Daesh şekirin. Daesh ve çağı çubu yani mesela mezina Mehmet bak şekirine Daesh 2003 dayı. Yani beri 2003 dayı. 2002 dayı. Tahafsa Seyyidna ya da Beşar Esad İran'ı bevdura çekirin. Tiştek acayip ki jan lider aştı itxaze o jibo aştı embejin dıxabite dibe hedef. Aynı yani aştiya embejin dostya. Desta rojelata navin. Beli ecil vrahame. Mesela Menderes, Turgut Özal, Erdoğan bun hedef. Barzani bun hedef. Asas mesela mezin evi. Yani ev naxoz ve medeniyeten nühvede çebebe. Yani eğer ev çebebe em bi mabayna Türk ve Kurd ve Arabada ittifak mezin. Em bi fena Avrupa ittifak Avrupa. Biratiyak mezin. İnsan, mal, hizmet, para bu teferruları ve çağı asas sistema dünya işte guherandın.
اساس يعني ترسم مزن سيرفي ناخذ فيها شيء بریم وقتی ما قطنا ما گلیک سپاس شو هاتنا و خوازم سپاس. بچه کی بحث روجاوای و ترکیه iş bikira yani senaryoin kulven deran tenkirin demek de program ettin de devam bikin gelek İnşallah. sipariş bu hatına Gelek ve sipariş. sohbet avay. Gelek sipariş. تماشاوان إنشاء إيرو شاتن داوشا بلتنا أخوة برنامج أخوة لسبب عيني ساعات دا مدي صار بيش بري وبن لامبري وبن حياة سبب من خير خوشي دا خاطري وروش باش